Assalamu alaikum ustazım. Dagы bir жолу siz менен бүгүнкү көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Жумаңыз мубарак болсун. Amin. Ecmaîn. Çamur nöşörlüp cevap hakkında sözsüz oyga gitesin kendi. Oyga getkende tereň oyga gitesin kendi. Birigini özüm demez, mekeniňde oýlap, ötken getken agaynilerini oýlap, eje karındaşlarını oýlap, oyga batasın kendi. Oş temamız kандай bolat bugün? Şeyh Çuvagyny eskerip, rahmatullahi sağınıp Cuma günü Şeyh Çuvagyny ötkende bir aytıp kettiňizler. Ustazga bir baatır dank berip koysa, ordun berip koysa degen bir negizdi kозгодуңузlar. Ошол жөнүндө жазайын деп чечтим. Eň tуура. Özgöçe жакшы эстетип койдуң. Rahmatullah aleyhi Şeyh Çuvagy jönүндө, başka alımlarımız jönündө, takva Müslümanlar jönündө Cuma günü söz kılış gerek. Allah'ın bizge bergen en jakşı günü Cuma'nın sultanı. Anda başladık anda. Bismillah. Kırgızstan'dan Katar'daki jaranından başlap birliktin çoğusunda oturgan mekendeşlerime Assalamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu. Bizde Kırgızlar'da tiri kezinde insandı silavet, ökünüştü. Ölgönden keyin, eger oşonda da biri götürüp çıksa, iyi okuy. Şu Kırgız eli batını berip koyuyor, tatlık öyle de, buna jakında ele komşularga verildi. Sahna çevirlerge verildi, artistlerge verildi. Başkalarga verilip otadı. Men bolsa bizden en güçlü alımımız, bizim degeniz ümmetimizin güçlü alımı. Özbek tuğandar aytkanday 500 yıl bir yol gele turgan Şeyh Çuvagy Ajyk jönündө söz kılayın. Tirisinde kim anasıl görgön jok. Teňirçiler, ateistler, sektantlar, jurnalistler, blogerler, deputatlar, atkamiyerler, asıl var işim almadı da. Biroq barının çermendesini Şeyh Çuvagy özü çıkardı. Bari jеңildi. Emi ölgönden keyin de asılgan topu düşüp aytadi. Tiri mezgilinde bağlanbay kaldı. Niye degende dinden negedir çoşulaşat da. Qarap ko'rsak Çuvagynyň Kırgızstanda önüksünü, ondan önüksünü koşma salınını eski alsak, bu başkalarga qaraganda ebegeysiz jogorop turadi. Biroq аны eskerip Barpa ayılında Taşif Kamçıbeke'nin жаңы açılgan meçitin atını Şeyh Çuvagynyň atına koyganda aybay sündü. Arça beşik, can konuşka gelsem, eldir kolum elle üylörge жазып aldı. Çuvagy Jaliyev'in atında köçede. Aybay sündüm. Oşondan biz de candan kaçıp şaka girip aldık. Söz ulan taylama. Elbette, takva Müslüman bolgandan keyin, alım ustaz bolgandan keyin, Saudiyada köp yıldan beri okugandan keyin, rahmetullahi aleyhi Şeyh Çuvagy adam bergen memleket sıylıkka muhtaç emes mi? Sorangan da jok ele. Alım çıkpa işte yerediler. Anan bugün memleket eskerip, men biligimizi kayırıp ketip otam. Kırgız el batırın namını berse, bu birinci kezekte bizge gerek, tirilörgö. Elibizge gerek, ümmetibizge gerek. Jana Şeyh Çuvagyny sırttan tanıgan, çette tanıgan başka İslam ülkelerdeki Müslümanlara gerek. Nima üçün gerek? Buna Kırgız memleketinin
өнөкшүнө кошкон салым үчүн. Кайсы маселе болбосун так жооп берип, багыт көрсөтүп аткан. Коомду оңдоодо коомубуз аябай бузулуп кеттилер. Бир гана жаштарга эмес, орто жана улуу муундарга да насаатын айтып, канча адамды туура жолго салып койду. Ажырашып аткан үй бүлөлөрдүн миңдеген үй бүлөлөрдү кайра жараштырды. Анткени мен өзүм ушу маселелер боюнча 2-3 жолу кайрылдым, мага кайрылышты, арызын жеткиздим. Ал жараштырып коюп атты. Анткени ар бир нерсеге китепти ачып жооп берип койдулар. Өтө күчтүү алымды. Ислам дининин өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошту. Ким бул иштерди кыларды? Ушунга чейин Кыргыз эл баатырын алган бири да кыла албады. Коомдук иште да, мамлекеттик иште да, диний иште да, руханий иште да ушунча көп салым кошду. Бирок эмгеги бааланбады. Ошентип Кыргызстанда ислам дининин кайра жаралуусуна, коомдо адеп ахлак бекемдөөгө бир гана жеке инсандын эмес, жалпы коомдо иман маселесini жогору даражага алып чыкканга эбегейсиз салым кошкон ушу Шейх Чубак ажы. Мындан тышкары ушундай алым пайда болуп, Кыргыз Республикасыны башка мусулман өлкөлөрдүн арасында, ислам өлкөлөрдүн арасында аброюн ушундай көтөрүп койду, баардык тазим этишти баштады. Кыргызстанда ислам дини күчтүү, алымдары күчтүү, жамааты күчтүү, мусулмандар күчтүү деп. Эми кымбаттуу Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр инем, мына Кыргызстандын 2 чоң байрамы жакындап атат. Жылына сиз мамлекеттик сыйлыктарды бересиз. Мен ушул Рахматулла алейки Шейх Чубак ажынын таныгандардан, анан жакындарынан ушу бир өтүнөт элем да. Мени эч ким суранган жок, бирок мени колдоп беришет деп ишенем. Ушул мамлекеттин көз карандысыздык күнүнө карата, Кара Кыргыз автономиялык областын 100 жылына карата Рахматулла алейхи Шейх Чубак ажыны Кыргызстандын жогорку сыйлыгы Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам менен сыйлашыңызды мен өтүнөм. Мен ойлойм, мекендештерим да, 7 дубандагы мекендештерим баары ушул өтүнүчтү колдоп берет деп. Салам алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.